we learn from Esther that will help us put God first in our lives today? When Esther joined the selection process that would eventually make her queen of the Persian Empire, many doubts must have rushed through her mind. Her people were exiles, and their hopes were dim. It looked like God had abandoned them to Persian rule while still requiring obedience. But Esther was beautiful, both inside and out. Even a ruthless king could see that. So, Xerxes chose her to become his queen. Esther enjoyed her palace and privileges she could only have imagined in previous years. After a while, King Xerxes was deceived by an advisor when he issued a death decree against all Hebrews. When challenged to beg the king for mercy, Esther was afraid. It's difficult to put God first when we struggle with poverty and the lack of resources. Yet, wealth and power often also lead people away from Him. How do you put God first when you have more wealth and influence than those around you? Well, follow the example of Esther. She said, "Go, gather all the Jews, and fast for me for 3 days. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law, and if I perish, I perish." Esther was not immune to fear, but she was as courageous as she was beautiful. She bravely decided to put God first, investing all, even her life if necessary, to save others. Her words, "If I perish, I perish," are engraved in the story of God's people to encourage those who, through the ages, would also be called to do the same. And we know how the story ended. Esther put God first. Her example compels us to do the same. As the deacons collect the tithe and promise, we are challenged to put God first. Ding mi proceso, turcuta te aba. Ding mi desesperación, es nancuta te aui. Ma pensa kulo mi quedamiso, y kuturco sacaba, y kulota mi final. Mas en el proceso más bien comprende que amor de Dios nunca lo disparce. Él avisa mi que él lo te pa mí y su presencia te va a acompañar a mí. Mi por falta turcos, menos presencia de Dios, tu rende por bailar kami. Menos Espíritu Santo, no por quita turcos, pero algo que jamás no logra, tas trova a mí de adorar y glorificar. Amor mi nota sin ti mi soma. Su amor también acompaño en el día. Mas en el proceso más bien comprender que amor de Dios nunca lo disparce. Él avisa mi que él lo te pa mí Y su presencia te va a acompañar a mí.
por bailar kami. Menos Espíritu Santo, na por kita turcos. Pero algo que jamás no por lograr. Las trobami y adorar y glorificar. Su promesa está de te y comité na fin. De su amor lo vino toda mes. Está mi amigo fiel. De mi debilidad y luta mi sostén. Su espíritu está mi fortaleza. Junto nos lo va. Mi por falta tu voz. Menos presencia de Dios. Durende por bailar a mí. Menos Espíritu Santo. No por quita turcos. Pero algo que jamás no por lograr. Las trova a mí y adora y canto de amor domina Sheluna lantaruma canta Cristo amor pago lágranos alabanos Dios eterno Redentor. Corone Dios de amor, mira su morar, hereda matur pecado, na cruz crucificada, mas cue agana, da su gran esplendor, gran alabanza, matur Llamada de adoración. Llamada de adoración está de Salmo 97, 1-9. Salmo 97, 1-9. Señor da reina, laga terra recocija, laga e multitud de isla nang ta contento. Nubia nang escuridad profundo ta rondone, justicia y juicio ta efundece de su trono. Candela tabay su dilante e ta quima su adversario nang turont. Su lampar nang talusa mundo, terra a mira e a tembla. E cero nang ta dirti maneira was dilante di Senhor, de presença de Senhor de enter terra. E cielo nang ta declara su justicia, e ture pueblo nang ta mira su gloria. Lagatures nang kuta sirbi imagen nang graba, que da brongosa, es nang kuta gloria deng nang idolo nang, boso Dios nang tur adore. Sion atende esaki e a queda contento, e yunang mujer nang de Yuda a recusijar pa motivo de boicio nang, o Senhor, pa sombra abota e Senhor, altíssimo riba enter terra, bota halsa muito mais alto, cultura Dios nang. Amén. Nos doxología da himno 660. Gloria sea na etata.
Nos tata que na cielo, bom nome seja santificado ori para sempre. Tata que den cielo, danke para o privilégio que nos para reunir de casa a me hinteribe dia santo aqui. Danke para a presença meio de nós. Laga a presença continua junto conosco, Deus, e que o nome por o glorificar meio de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos himno de adoração, tá 537. Tagiami.